Pa dobro, očekivali smo težak meč kao što je bilo na poluvremenu. Znali smo da ta igra sa poluvremena ne može doneti ovaj rezultat. Morali smo promijeniti da budemo malo skoncentrirani u meču. Što se dogodilo posle, što ste vidjeli, odigrali smo fantastično drugo poluvreme i odbranu i napad i to je dovelo do ovog rezultata. Почнавте со 4:0. На што се должеше таа супериорна игра на стартот? Pa mislim da smo počeli dobro u napadu, malo je posle i odbranu smo malo slabo odigrali, kažem opet u drugom poluvremenu je sve to išlo kao što smo se dogovorili, kao što smo pričali na treningu, tako da drago mi je da smo ispoštovali dogovor i da smo obradovali ove ljude koji su došli da gledaju. Во второ полувреме имавте пат еден на почетокот, односно Елверум превзема со 3 голови предност. Како да се намалат тие дупки во играта на Вардар? Da, pa kao što sam rekao, morali smo da budemo skoncentrirani u drugo poluvreme, da što manje trošimo lopte, da igramo bolju odbranu jer protiv ovakvih ekipe ne možete drugačije pobediti. Втор надпревар во Лига шампиони во дресот на Вардар, како е чувството? Ja iskreno nisam znao kako je igrati za Vardar pred ovolikim navijačima gdje nisam došao ovdje. Ja sam oduševljen i čast mi je da igram svaku utakmicu i stvarno sam presrećan što sam došao ovdje. Сега следно е Веспрем. Што очекуваме? Pa ništa, spremamo se dalje, da vidimo, naravno, znamo kakav je Veszprem protivnik, idemo sa 100%, idemo na pobedu, nadam se da će sve biti kao što treba.